Ese wari ubizi? Ikipe ya Thousand Hills Rugby nyuma yo gutanga amahirwe abana b'u Rwanda bagakina rugby bakanakora bikagira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi babikesha umukino wa rugby bakabifatanya n'akazi kubarenga 10 bakora kubera rugby. Kuri iyi nshuro byarenze imipaka aho abagera kuri 5 bisanze mu gihugu cya Uganda Ijinja ku bufatanye uyu muryango ukomeje kugirana n'ibigo bigiye bitandukanye bigakubitana n'umubano mwiza bakomeje kugirana n'amakipe harimo nka Wales Academy itoza umukino wa Rugby League yo mu gihugu cya Uganda. Kuri ubu umubano warakataje bigera no mu ikipe y'ubukombe ya Jinja Hippos iyobowe na chairman witwa Jonan Manzi. Kuri ubu uwitwa Iradukunda Chance Hakizimana Robert ufite akazoza muri rugby y'u Rwanda, Kayihura Johnson umuwinga unyaruka bikomeye kunesha n'ukwaye Shalom utanga icyizere ku mukino wa rugby ndetse n'inararikinnye Hajari Jean Paul uhereye kuva kera aho bagiye kunguka ubumenyi mu gihugu cya Uganda mu kipe ya Jinja Hippos banabafasha gukina imikino ya Nile Special Uganda Sevens 2025 aho bazazengurukana nayo muri iyi series izaba guhera tariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 ikazasozwa 28 z'ukwezi kwa 10 aho bazahera kuri Kabaka Coronation Rugby Sevens bagasoreza kuri Buffaloes Sevens. Ibi bikakubitana n'ubushake uyu muryango wa Thousand Hills ukomeje kugaragaza mu iterambere rya rugby mu gihe hari plans and strategies cyangwa se hari umurongo ngenderwaho w'umwaka ndetse n'iterambere ku mwana ukiri mutoya. Ibi nibyo byagateje imbere umukino wa rugby hano iwacu mu Rwanda kubera yuko hari imikino byinshi byakorwa abakinnyi bagaragara ndetse n'abaterankunga baboneka kubera yuko nk'iyi kipe mbibutsa yuko ifite n'abaterankunga bagera kuri 3 niba ntibeshye neza harimo AFD, Leleus ndetse na IOS utibagiwe n'ikigo cya Power Resources International.